Ïing Bishar jong ka Pokso Court jong ka District but Session Court Riboy District. Hadian badang shen kala ai ka Ïing Rai Pynrem uba Julius Dorphang ubladan kti banle bi jad ek hebred haka khatsan tarik uno pra arajar khatsan haka arpusaw tarik mentau banai par kani ka Ïing Bishar badan buram kala ai sakarai ban set along hado arpusan Snem bar ka kuna ka bakhatsan laktingka halor kiti ki kam balakin no buladan kti Kuman pinkan mau ba Julius Dorphang du MLA Barim Jakamawati constituency haka bola syakem no haka Snem arja khanyo halor ka jing syak no bula le bi jot ik hebred nakaliang dong side an jung ba Julius Dorphang ukishore CH Gotham haba pintip halor ka ni ka rai ba khaddu jung Pokso Court ni riboy ula pun pau ba umhun satya halor ka te ka rai ba nakaliang jo u kum dong side an un ujor part sa shaka Ïing Bishar bakham hajrong kata shaka Meghalaya High Court banya saj halor kini ki jingsha apin saja ba ki jingsha kan no jong ba Julius Dorphang Nah, kamay mtasi. Kam biang pi. Belayu. Pi so diaw ba. Kadao ko lang ba ngampat sim ketika ya dah COVID-19 te. Kadao ki brio ki semua atatian te ban ki ka taksi jonga. Dia boleh pa pemilih semeta injek eta. Kata ken kwa tamba ngasnguk lumar jemut. Banle ko online ter bas ko ko lang bangamdan te ko phone ko biang badan ning internet. Tips ya. Bagi sorka kalau sedang mana etika, kalau dan kaman berupa, pisulat bed, kadang tuang tu penyoy ka. Syase? Ha, pisulat bed akan nukuno ke cakap ain jack, akan nukuno ke sini bagi ai, singkat bagi ID jong pi, bagi penyoy ketika dana kelam COVID-19. Himtan kaman le lupa akan nukuno ke registration, yang sebenarnya ia ketu ke cakap etika. Kata ti keluar baik kan yang ai to kata saya kendo mo. Apa boleh fikir dia? Nak kerki balik simno ketika ya dah mentah ke sini. Mapipan, what I doubt you, simi ketika ya dah klaim depan sab issue ekapor. National Health Mission, Government of Meghalaya.